Ketheka ni wirigiro bwakwa nwithirite rina ntuku injega narua iri Jumanne tariki 16 mweri jwa kenda mukajo ni 2025 bita wakabwe mutharimi ngoshogeri nkatho ni bwega muno nontu bwa kurumirira a Meru TV we watwethia nyomba ira iri na gweta miangatene ya mugongo jwa Meru kuma kireni kiriwe na kimoni thank you very much no tuthingatire gukirukira mitandao yetu ya kinade Facebook, YouTube at Meru TV Kenya. Nga kumenyithia yarandi kibetu banteto bakinyite idigidio miangatene mugongo jwa Meru gotigira jaku na jo bata ni jako murekwa tukiambiriria na ripoti dromandi kwetu anteto mutugi wa Kiambi neni konie gukiria Meru municipality gutwika kurina Meru city itagari arithirite kigwato mbaru ni ikundi mwanya bia atongeria na abiashara igitithwa na mbere ni governor Mutuma Ntwaithingia agitagarone na uria ni mwandiki munene kiri mantu yaigie riera nwe bwana Gitonga Mugambi gutigira mitaratara ni gwiko bwega kenda kwithira kurina kanya kawaki bwagaro ya rais ningi waki bwakeni kia ndege na miako ingi irebati kwithira igitengerwa mugunda kenda kwagirithia Meru municipality gutwika Meru city. Gavana Mutuma Ntwaithingia narua na chamanite na mwandiki kirerwangirwa mito Gitonga Mugambi kiri mutaratara jwa gukiria Meru kwethwa city aria bagwatanite na bunge ba Meru bariongerere cia showground na kinyankunga gutegera na araikaro bia mutongere wa nthiguru biumba gwakwa na kinya kuthondekwa kwa muchetho jwa golf nikenda gukunjiria onjorithia ja Meru jari mendekithia ja mutongere wa nthiguru William Ruto kagita atongere baikinyitia city usikulomba mirandi ya witi na mbere. Our exercise is very simple to implement his directives that he gave to the Minister of Forestry called the PA so that as we attain the city status of our county, Meru County, Meru City, there are components that are required, and among them is the airstrip. It is a component that is needed for a city to attain, for us to attain a city status. Secondly, to have a golf course. The elders of Jorincheke, who are the caretakers of our forest and the general environment, have been agitating for this for the longest time. And now that God gave us this, privilege of getting the hearing of His Excellency the President had granted these requests, it's such a privilege that we have as a community to have a golf course that will be a place for recreation. Kuringana na PS Gitonga Mugambi Meru ikaguneka bonene kumana na mirandi eje muno kire kwagirithia uchumi bwa Meru. The state launching gives us some sense of pride as Meru people that if the president or that level visitors, we don't have to have him sleep in Nyeri. He comes here in Meru, stay in Meru and finish business of Meru and the region, Eastern region when he's here. Then slashing and all that. It comes with some level of pride. And more so, it comes with some level of opening opportunities to our people. Yeah, somebody will be employed there, somebody will supply something there, and these are the things which these opportunities, this is what's opportunity. So we're able to do that. But then also, Meru is the only county, and Your Excellency know that if now we want to go to Nairobi, you have to take 4 hours. It's one of the great counties, economically endowed, but where you have to take so long on the road, to go from Nairobi to Kisumu is just at 5 minutes. From Nairobi to Mombasa is 45 minutes. But if you look at the ranking in terms of economic status, what does that mean? It means Meru can attract even more businesses if these business people, they know they will travel efficiently, they will not spend a lot of time. Unlike now, when they know going to Meru,
I will have to spend at least 2 days. It deters investors from getting there. So making it easier, it also attracts investors. Ubunge Raim Dauda akigonga itagara riri akiuga Meru bari tayari kuamukira city. This time I want to assure Governor, PS and my colleagues and the Conservator that I'm for this, because I even want my airstrip, which the former Deputy President said I could not get the airstrip. So if I'm getting the airstrip, I'm not a player of golf like him. It's a rich man's game, I have always said, but he will teach me. But I'm for it. That's all I want to say. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Kagitino kau munini wa DCC wa Igembe North nwe bwana Edward na ithirite gishumiria ninge ni mutaratara jura ithirite agitite na mbere gutegera mitaratara ya gukiria barabatwire na mawathe kuma mwirio jwa Igembe kiri mushamanio ntere cialare na uritie arto bara na bobatwire na mawathe kwithira bagishandikithia na kwamukira kandi kenda na bobaithira bakeguneka na mautungata kuma kiri thirikari na obishine cia mwingi. Tukiwa kwa mkutano ama tukiwa kwa mafunzo ambako ilikuwa inalenga vikundi 25. Vile vikundi kujua pia mambo ya elimu, kujua pia mambo ya elimu ili wasiteseke, na pia wajue kwamba hao pia wanahitajika katika nchi yetu na kuna jukumu ya kujenga nchi. Hao pia wanahitajika katika nchi yetu na kuna jukumu ya kujenga nchi. Ndio maana tukakuja hapa siku ya leo ili tupate mafunzo na pia wapate kujiliti na baka considerate na baka ona ngwe disability na baka considerate na baka ona ngwe disability para baingi bateta skuru na kora weta skuru neko mini wo tera mwana u maisha yake kabisa. For example, bahatu tu na ulemavu itothomi na tu na ituritango isietu, lakini aciari betu bakio tota mbua tukethirwa twi na u street ne otheri ka kinya mbua tukethirwa to akwira otewo butekarika ikwira antu betu ibembo turiana bau baraba inara ase kubama bau mbua impangei ikirumi ne ciaro utekinto ontokiu ase nya itare anje Yesu yongwa antu bano bareo na imubango Murungu ende antu betu rambu bakuaru ari biranda thoma tuomba gutho tuingilite kitharimo getu ori wende ne baweta kirima tapeli kanamba baraba kwetha bakigira antu baba mawathe bakethera bakiwatona na koyero talere kiwatho muntu akeya awetie mbesa anganga kwandikithie anganga koirire mbi anganga kuirire mbi ukotweka wenne ko rita mbesa no tebio wona na offices cietu kana cia disability utena kwita sua mbesa. Okay, kundine nterewa mtu akarita mbesa ya kundine kwa sababu ene kundi kienu na iburita registration mimbi iburita mbesa kuciandikithia mimbi bondo bokwenda utetha ni bwengo kwa bwengwa iune kuringana na kundi ukiriaria lakini kwe bange na watapeli pe yaba kwira ngakura irikina ke lakini othia totiri na matapeli wote watachukuliwa hatua. Hapa Igembe North constituency viongozi ni wawili. Kila sub county iko na coordinator wake. Na kila sub county iko na structure ya viongozi wake wote. So wale ambao hawako kwa hiyo structure wote ni matapeli. Riu bakiarĩria mantu yakonie ana baba mawathe bara bathomete na indi batumite kwithira bakiandikwa ni barombete thirikari u ndakuromba wi no twa challenge wale mbetha bainio batu itothomera cia mwana kamba ati muci tugathomithiragia ni bangi wera wishasi na muci ni thayo na thina muno ende nkiromba thirikari muono mulemavu akia kuthoma bati mucuri agathoma ni muntu ngaginya nwe wengwa thirikari ni mutethacie nikenda okiria muciyu ana baiba bati ku register wana baina haki ethero baina ibande bio asi muntu kwenda unduma cia thirikari ya Mukenya oronge o kawaida. Kiripotera Meru TV kumalare social Igembe North Mbita Mukiri Ankonja.
Nyuma ya Mwanki gutemanta mentora ya Gitimene ni wandi ya Kirwa nari gicigombunge kia Bore igitiga mtumwe atete uturo bwawe na baba inge bagitara asara nyuma yento biao kuthukangwa ni kuyani Mwanki nandi antu bawe dibubwega ni baithirite bagishumiria kuruta na gutamburukia njara yao ya kiao kenda kuruta uteithio kiri baraba ithirite bakiringika anene nyuma ya kuyirwa ni nto biao ni joreo mushi jo wari DCI Kinoti baraba ikinyitie kenda kwithira bakiboreria ninge kuruta uteithio bwao kirimishi ira ithirite ikiringika anene Mwendeo Laiboni na ribotia. Nikaona kwa Wero TV na ilituuma sana kwa sababu kama sisi vile wengi hamjui, lakini sisi tumelelewa hapa Nari na hatujaletwa na kitu ingine. Ni kwa sababu sisi ni mandugu na madada, na the only thing is it can happen to anyone. So whatever you want others to do for you, hata wewe fanyia, na shida inapatanga kila I'm so happy kuona hii nyumba imefika hapa. That is a job well done to everyone. So please my regards to everyone who was involved, na si ati juu tumekuja leo tutaacha kuongea. Tutaendelea kuongea, na pali popote pali mtasikia usaidizi inataka, tuko tayari. Katueja ya ntoba mathithio kinya tweja twa valinji mtu tewera mtu uteugwe kukabua teu ethero impia kurara ura kuga gikithomo kiu etho mtu erara kuina ino mwira mpiere yakwe kuthira na utije kathira ri lakini nuje ukona inya karuko kamutemera ruko ethero we mutetha emutethaie tukujite tubu farinji no twinye twirira twithero twina jau tukugira kinya twitu farinji yakwa na no monka inya kwa farinji bangi ni mwe kurundi bindi ora sietero ora tutikire na ngojokia nkatho muno nontu bwa mwe kurundi CI the former DCI na mwana we na kuga ipo ka muno guturikana kuona ipo bati kuija kuona kuriraniria mo na batwe na kuja kuona ora tukuthithia gwaka kira tukuria kira tugwikira na ndikuiboega na Murungu abutharime na bongere na bwaramire miaka na ninkuigwa ngwiritwe nonto ukona muntu tisiasa ne akija karingithwi mantu jaja ndarete na akagwa kejo ne family uria kariute muntu eturoi ngai abutharime nonto kwija na nkoro yenu bote sukumi kabojite ne untu bako jotethia iturombete inya be thirikari na bati thirikari ne kenda batutetheria juju bati bara bombete otutethia atutirona inya thirikari umbete gukinya ngoro ntu tukurombeje ne kenda umbo tutethia na itwirigirite bakeja nontu nyombete rojura itina mabati itiromba kwimbwa itiromba kuthirirwa ndene ne kenda ikomba kuthirirwa so tukauga bochokerie DCI report ye batu itura riri angachara itukumwira ibwega. Kakithina kau ni Matheta Muthuro Mung'ento ibai kururia matakwa akariku magithongo nikira bashumiritie gutariria mathina baithirite bagikurukira ni kuthukanga kwa barabara ciao nandi ni baurite contractor mukandarathi Wairũ Ngugi ya kuthondeka barabara ya Kithuri ne gushumiria ningi kwagirithia uthondeki bwa barabara twikite Kinyamara kiribu kwa igita riraya John Wambogo na ribotia. Akari na tumiri barabara imwe ndene ya Kithongo ni bombite kuthio bagiteta nere bakuga barabara barithithirua uria itiagirite na kinya bararamika kama kwairwo bakerwo ikaekirwo mola mujamega indi no muthatu jugwikirwe jungi tieto mbetagwa Rosi wa Kimathi eje ne njira ya Gikune iria irari mwe ira thondekagwa yathondekwa buthuku yekirwa tiri igurura tiri engi na twanda manyatirage gutuma turigirinde azo na tukumutega twabanga twera ura athithagia mecire twamwira njira citibui atwiraga twikira mara ya Kithironi na atekiraga Kithironi arejira ongera muteti jungi igurura jeru na akinyira na njira ĩrĩa twĩtĩkire karabati ni twanda karabati na karabati kareka gwikirwo gukeja kure itekeri gutenjire bwa njira kairi njira kethuka kairi na otu ntere imucu kinya ugatega wona imucu kinya baba kuruka bongo iterie gukunikania nja cia antu na ngari gikunikana gwiteri na ana bacukuru bagakuruka kinya bwibo kunikana iteri iu ni nyingi muno na ndatukuga njira yetu bandu itirabua ithithwe ura kubatere no ntu twatigire twerwa imara muja Kithironi jejete na tijo jekiri mwanka thai
inkoreta rori na ni barabara era babu eri aja bwena mwara mjokoreta aja njirene kwe mto ina mwara mweri aja au no kwenda kujuita na rande rajogera muro barabara nera reko eko ingiro goro ntukwe barabara ngi kutijwe ko na nde kuma thaiji nonto kulingana na thaiji nkuga ni ndugolirwe rectify aja no tutukali na chamani monkana ari eguru barabarene na mbera tena thina na ari eguru iga stretch kaka gatigati na ninkurugulirwa barabara na tinio ojo tino mbitete nto mbaka kumegoro mbuma gweta mbuga buku mbaka ndaikemwe inkuthithia ndirio waja na utengare ngathuto utengare ndi no stretch ugathithia atire urenda uge onto buno koje mukuru akigagwa oni nka rectify barabara etera utugakinya kwa karabati ngo koje mukuru akigagwa ditano koje oni no koje nkuthithia barabara eje aja boga turekero mwara mjura cyo buire oni nde kuigwa monka factory twakithirone twakithirone cyo bugwa na twakithirone na nka rectify na oni sina vita na mtu yote na inkoria kinya MCA wetu ito amuthurire tumwendete muno sawa muthuri na bati kwithirwa akija gututagera njira yese na ataja gututagera na atiga wakinya kirero gyetu kya njira yese na kinya ntuko uto ajira kwandamana njira ne tutamona na kinyeru riboti ece njira etebui ende tutamona inko moria jathiurukia akiona kanjira yese na kinya kuombeka kinya kirima kinyawe ne jathiurukia ona njira yese ure thithitwe itithithitwe bwega ona kona nyawe tithithitwe bwega bamenyora bakathithia ende bandu njira eterabua oni mbeta wa Million Joni oni ndio ri atire barabara yeto umwe kuro uonge arekia kuga no ugo kari etethithitwe kinyang'ana imojuju yekiro yo iguru renge tukoria batwire atuteaga ogoti ugeta barabara ekathiranga ekeri maiga imaiga yekeri etote maiga utemaiga kinyantanta na ginya baba okuru bakonte maiga itothithirwe njira yetu katuteaga ogoti kana tatutu kari Dieto mbeto Joseph Karaganyo matamo na nanga beta mangira jari njira je didi tubuzo kuburu no ntonto na ndekwe kumbwa adide gwe kitera bakabere ntoke ira kana eto akeminya kumera au imundu njira eta maiti amena mira negwitia njira meneme bareje bekera muju na nande ugeta kadiranga kana ugeta njira inge ni njira idharuda ketwa na siabwa naje gukura imaya anda choka kaire ndeja ke MCA wetu ria twaromba gakura mbere tutiraromba kura ejere arauga we na ije mantu jangasi na ije mantu ja toi na ije toi ni etumire ngina akua arauga ekoro bonde akabaretera ngasi nontu akabaretera tugaita chiringi ngiri emwe tureterwe ngasi turaita ngasi ara tripu emberereta ijere le twaringa gakura muthuri areja aratwana nde bogachiero yakaire karetanga na kakathenya na urire no nonto na urire murungu uri iguru no kona bwawe nonto tutona mabo mugitira yogera gono muthuri na thamire na areta merega meru ni no athithia njira batu tote MCA na mwele bonge gento geta wa ngasi na tunya yako ngasi ne maya mbe bonde abakolera omuntu atagwa ngiri teke ndiguo muntu etagwa ngiri mbeta MC Mwetonga nkiripotera Meru TV Kenya Central. Akiaria mwerekeria nweno wa manto yegie ontwire kaunti ya Tharaka Nithi Geoffrey Chabari na tarĩtie bata ya akari kwithira bakigwata mbaru ontwire bwa Mutharaka amu matuko neja gũcenjia na mpwempwe indi mulwa ontwire ni mulwa kaumo kawe ini miario ya Geoffrey Chabari akiariria akari kwithira nabo bakigwata mbaru na wikumiria ontwire bwa Mutharaka. Dagara wa Iguna na ribotia akiaria arintere chia chuka wandi ya Karingani mwerekithiria wa ontwire kaunti ya Tharaka Nithi Geoffrey Chabari
na watete ogeni mukari wonthe wa Tharaka Nithi Kirimambura maguntwire makaruthika ntere cia uragiti tariki 18 mwanka tariki 20 mweri-ini wa kenda mwankani uyu mambura maria maruthikaga kira mwanka ni kenda gukungwira untwire bwa mutharaka inyambura inene sana cha gukungwira untwire bura butwegie tantu ba Tharaka Nithi County ire ikaruthika ndene ya kieni kia uragiti tariki 17 kana 17 kuthi tariki 20 koguo mugongo gunthe wa Meru kwa jumla aswa kaunti yetu ya Tharaka Nithi itukubukaribisha na ara kieni kia uragiti buya tukungwire untwire bwetu na bura buturetaga amwe na nchokere kairi untwire bura tuthia na mbere gukungwira na ara ndene ya kieni kira kia uragiti ni untwira bura utathalilishaga akiri kuno ya kiumuntu tio tutikungwagira untwire bura buretaga thuruma za haki za kibinadamu tukungwagira untwire bura butwegagia gutureta amwe bura butethagia muntu ku antu baba kungwagira bu kuona mbeca cia kuthi na mbere na gukuria miturire yao na nkuruki kuthi na mbere na gukiria maisha mao angirukisha bare na thire na mbere na kwigwa kiromba kari abawate mbaru mubango uyu nikenda gutigira bakuririkania na inya kuthomithia ana banini monombe wimbithi bara bethiritwe gwa kagita bariganiritwe untwire nonto bwa kuthingira mantoni makidijito akuringana na sabari thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi nirutaniritie nikenda gutigira mambura makuruthika na kenda gutigira mambura makuruthika mwanka uyu bagicokeria nkatho thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi rungu rwa gavana Muthomi Njuki nontu bwa gutigira mambura makuruthika na nontu ira bura tuthia na mbere gukungwira kwina mantu mangi mara mayaga megie untwire bubu na ara kieni kira tutego tukithiania namo mono untwire bura antu bendaga kuonaniria bakuretera antu nchobiri itagirite kwina antu bengi mono bayukitie kanya gaka kuthondeka nchobi ire itetegiritwe kiwatho na nchokere kaire nontu uyu murungamo wetu twigitu twina nontu tikiri ntugo ya mbere ta kaunti ya Tharaka Nithi kuthi na mbere kurutha nyamburi no cia untwire bubu uragiti bwa kachoro yetu nchobira twigagwa tu antu bagitigirwa untwire baraba mitumagiri bakumemenya nchobi mbiyo itumikaga guntukura koguo kwina thimu nyingi muno nkuruki ngwetete ikeganagia na antu baba kuthi na mbere kuthondeka nchobi ira indege kiwatho bakiugaga ichakwira na ara kieni kia uragiti ndenda kuyukia kanya gaka kubamukana nontu antu bara betegiritwe kuonaniria untwire bwegie nchobi ira ciatumikaga tene ibaiye nchobi ire bategiritwe na ara nkuruki na nchobi na nantu bara bapetwe kanya kiwatho na bara ibebiye bobongwa bara baperwe kanya gakuonaniria tu imbio yatumikaga kunontu ino ni bimobia bira twanyunyanagira rira eswa akuru baya bantu amwe na kaingi ndene nyamburira cia kuthi na mbere kugurana nontu ibu ntuire bwetu ba Mumeru lakini nchobi inu chingire geto kiwatho inu bamwe bakuba muntu awato ne akuga ne akuthi na urangiti yetu itiegenia na mantu mamu na nkwenda kuruta mukana nontu utietegirwa kwendia yonara na nkuruki akuregerwa kumendia ukawatwa na watwa watho bogatumika no kairo kotini na otiegwo gikungwira untwire bura tuthiite na mbere na bunara kianini kia urangiti kujuge kanya gaka ku clarify that kukurukira obisi bwa governor otie mwana siasa wa Tharaka Nithi atari invited bara elected bondi band peto invitation na tongoria beto tubete heshima sana lakini nuye kaingirira antu bamwe bathia bagakurukiria mianka especially rira tugukungwira untwire bura bwetu na ara uragit ndenda kuyugia kanya gaka kubaromba ndio mweta mukari wa Tharaka Nithi na muringi kura wa county ino ya Tharaka Nithi ndomba tongoria beto no ntu ba invite na itubete gitio sana bayukie kanya gaka kuya na ara uragit bayite kuonaniria urumwe no ntu urumwe bubu ibu bukathi na mbere kubatetheria kuona kanya gakega gakurutira antu wira nikenda wewe wakona kanya gakurutira gakwewa kanya mwanko yungi uroka wewe wa gisiasa tuthi na mbere kumuwatira kogu kira mbomba kurutha ni romba nontu bubunu to baragia na bono nontu tutibaracimithia lakini ngwetigia nontu ingi bamwe bao bakwerewa bura butwegie ta mukari wa Tharaka Nithi ndabaromba na giteo sana baya na ara bakungwire untwire bao nontu kinya bona antu beto ba Tharaka Nithi ko tutiumba kuwa batia wakanya gako yo kungwira untwire bubu na nantu bathurite to kubaite yo kiao lakini kimbo bakubaromba bathi na mbere kuiga ngwataniro bathi na mbere na kuiga thiri na bathi na mbere na gukungwira untwire bura bwaye mu Tharaka Nithi na nkuruki gucwanjirira ciege gutethi ikundi bibi nikenda biona mbeca cia kuthi na mbere kwibukiria na batura maisha mamega
kuma methani ya Ndeto ya Meru TV ni ukambita Lilian Mwangaki. Riboti yu ikaithira itumilikilia rato kubanganiritie hakiri metha ya Meru TV. Peter wa Kabwe Mutharimi ngucugiri nkatho ni bwega muno no ntubugita na mbere kurumirira na gututhingatira kiri mitandao yetu ya Kinandi @Meru TV Kenya, kiri mitandao yonthe ya Kinandi ya okinyaniria kuma kiri ni kiriwe na kimonimoni. Thank you very much. We watwithia nyombe nteto iri na igweta kadetune ka Meru. Inkwendere ntuku njega.